azy dia mbola hiady ihany e. Tsy ady tsady miray trano nge zao ny ilaina fa ady amin'ny fahantrana e. Koa tonga ireo teneny tsy tanana lako teto. Karaha tonga ireo midoko miamby anao dia karakory marafo ambeny zaho zaho foana zany ndre ilena tambarandre jiaby eto marafo andrasy zaho marafo. Inona ma zany? Seloksa. Masy! Fura malao tsy fitanaka leroa. Sisy olo maro fa zazy raiky foana. Ambony anakay zany Sanatry tsy maravo. Anampan'ireo ta zaho ke. dia fa karakory mafandehana amin'ny tanànao leroa. Grave. Tena grave. Olo any rovitse, sofo leo mila mo zanaka anao ndraiky andoritsana reo. Zanako! Sanyanako zanako! Dia karakory zany nary? Tsy haiko. Beza le tia. Zana fandeha. Fitaiza izy zany? Famaly tamraha fosy tao le sao tatena. Aleoko misy nakasaigna kely teo fa Finna mihitsy problème. vokatry n'igny tena sy fandraisam-bola igny le zay. Sady voarokany tompotrano koa moa zany après n'igny. Tsy vitan'izany fagnentana anay rehetrarehetra. Alainy banky aby. Yahay voarokany tompotrano satria sy navoaloha fa trano après nile nangala vola tamin'ny banky tena banky tanteraka mihitsy zany zao e. Sy hitako koa ino le sy natao le savony. Zao misy debany. Any to dia gandra foana io, tsy tapaka. Sérieux ve lesy? Tsy tapaka io e. Jere laty jerenge zahay efa tsika nge samy voaroka ihany e. Fa zao any le olana hoentiko any la dia soloina aloha toy ny akanjo ny lahy tony dia présentenany amin'ny debe la dia hoany. Raika lesy andreo zay. Merci la lesy. Okay. Mananamana lesy manana.
ento miaraka amin'isany lery tatoroy azy daholo ny fombatsika tsy taoko izay olana amin'izany sasany izy rabeza misy fikambanana ray atao hoe varatra eto amin'ny tanàna eto fikambanany kily loatra atsika selazo voanitsindry azy lery fa tsika tsy mipetrapotsiny mba azoko fatarina aby ino aby narata ao anatin'izany tsotra mamaly fatin'ny fiarahamonina araka izay tratsitsika izany hoe alaina izy azo alaina ropaina izy azo ropaina manalaina tsika raha ilaina misy fiopetrarahana nefa na izany azy rehefa miara-miasa amin'ny pôly mila manaraka ny toromarika rehetrarehetra voaloha tsy maintsy hifampizarana to izay rehetra azo na kely na be tsisy hoe samy maka ny asa efa roa manarakarak'izay tsy maintsy manata izay teny rapoly izy ny rapata be izy ny mahita an'le afera dia izy koa no mikovra antsika raha sanatrika misy problème ka hono mety amin'ny lasa tsy mety oaza ndray mikala jetsy ty misy fotoana andehanako maikabery mama misy fotoana vitseko foana isan'andro san'andro zao fananambe zany ro mama fananambe ela ny nahainoko an'izany azo vola be azy ao atsoatsy nefa tsy hitako akory ny ara mbola alaina ka mbola tsy hitako le izy teo dia mba ahoana zany ny fianarandrehatra amin'izao tsisy resaka mihitsy inona raha mampikiropaka anareo e tsy hoe mikiropaka akory e fa tonga saina fotsiny ahako atao tsisy resaka fianarana mihitsy abizina foana nresahana fianarana zandro mama vita foana kisa dress sady mibizina vola no mibizina fianarana ty tena zazadala mihitsy ka manina raha varitena ke hoangana saidray sermona anareo leo a tena leo manao anina ro vavy nahoana madama misy ana malao ve tsisy ao madama ary so dia misy raha vomanga tena tsisy ireo zao ny ao ary tsisy daholo anie zavatra tedafiko e tsy naka entan'izay andro amin'ny madama fa maninona tsy misy ny vola moa ny entana konkoa lafo be daholo zay koa ane madama ny andanjzareo maly ariva e lasa ny tany daholo ny vola rehetrarehetra angamo alina be nareo vao ny ala teto ka mba sisy ane madama reka paka ho an'ny ankizy nareo efa sahirana ohatran'izao ve dia mbola misy olona mahasamanendaka ihany e fa nga iry zareo misafidy an'izany tsondro madama zay hitan'izao dia veleziny daholo andriamanitro tena efa mafy be koa ny ty fiainany ity dia efa tsy mifidy tsony ny mpanao ratsy todiny nataony daholo ny malagasy ry madama mameka ery hanonga-panjakana tamin'ny repoblika voalohany zao ny hafarany mitotongana farany angamba rekany fa izy olo mbola voadohany rendry madama so dia mba misy are fatifatinana reky atao aminareo mba atao loaka ngaky ao misy zavatra vidin'ny olona omeno mibitry ny sovorony daholo ne ireny e na dia kelikely fotsiny aza ane tena efa leo an'ilay vary sosoa tsy misy loaka isan'andro mihitsy andrazava nga tsisy e ato nga misy e ao ary sotra betsakary reto tena mampalahelo anaky ity fiainandra malagasy ty za zao mihevitra hoe tsika ny mahantra indrindra eto amin'ity tany ity kay mbola misy mahantra lavitra noho isika kay eto dia hitanao profo araiky koa afantarana hoe tegna tian'olo Dadabe Tsiranana ndraiky le première république dia tamin'ny fotoana nahafatesana tamahamasiny tao edy e tamin'ny kianja mitafo mahamasiny tao aloha hiboko feno ny trano na ivelany koa feno sarotro be aby niditry tao dia le olo jiaby tagnatiny tao tegna hitanao fa nalahelo le olo zegny tonga miondrika amin'ny razana tegna ny ankamaroany mitomoany ambiance nalahelo be mihitsy dia avy eo koa le koa fa agnatitry razana andeha agnahidrano nandeha avion boka dia ny lalana nanomboko teo mahamasiny jusque tany Ivato hiboko olo
tamin'ny trottoir ilany sy ilany na ampalahelo be le olo sady mitomoagny magnano veloma veloma jusque tagny vato hitanao tsara le olo hoe mahatsapa reo fa misy raha lasa de aveo rehefa tonga koa zay tonga tagny agnahidrano miaraka vo misokatra varavarana ny avion tsy fandrignesana tsy fankahitana le tanao le bruit-ny tagny mitomoagny olo jiaby tomoagny olo tanandraiky zegny koa ny tegna mampatahotra ia de aveo le koa fa nandevigny amin'izay koa nalatsaka tamin'ny lavaka le cercueil de izy latsaka igny regninao tsara izy hoe paka mipaka amin'ny tany niaraka izy mipaka amin'ny tany tsangana tanin'olo jiaby tsy fandrignesana tegna tomoagny zay tsy adigniko mandrakizay zegny koa tsy possible regninao matetika hafa be mihitsy tegna hitanao fa nalahelo be mihitsy ny olo olo jiaby tsy olo araiky raha ndeha koa manao io misy fivoriana tokony azaveko amin'ny ambany tandrasoko azaveko fokotrana anao zao edy tegna nandiniky laliny za fa décidé za fa hagnano za amle hafitra jiaby ny raha nirazana reto satria hitako fa fagnaraka amin'ny zava-misy amin'ny fiarahamoniny tokony ataoko le izy de za koa fagnano zegny nandiniky koa za sarotro amiko hitonatona andeha hagnano zegny nefa za tsy agnatina antoko politika de nijereko tsiraikiraiky antoko politika jiaby misy fa hitako fa tsy mifagnaraka amle politika tiana hatao le politika ny première république le fa nanaovako fikarohana jiaby igny de tsy possible za hiditra amle antoko tsy fagnaraka amregny de za zegny mbola nieritreritra koa hoe ity antoko PSD ity na mamorogno antoko hafa fa ny amorogno antoko hafa aloha sarotro koa ataoko andeha amorogno antoko ke za zio namaky tsara ny statut ny antoko PSD
dia ny raha hitako ao amin'le resaka hoe filatsahana firotsahana ho filoham-pirenena zegny hoe izy koa olo tsy tagnatin'ny antoko tagnatin'ny efitra taogno tsy mahazo mirotsaka fa misy koa article kely magname ouverture hoe mahazo mirotsaka ihany raha ohatra ka fanapahan-kevitry ny bureau politique dikan'izegny zegny za mila mandresy lahatra le bureau politique hoe za ny ataon'ny PSD candidat filoham-pirenena ary izy koa moa agnatin'izegny za afaka mitondra le antoko io koa vao maika tsara ke zegny antondiako za ndeha izaha ireo responsable ny antoko PSD. Kenao io moa zany vonina marina irotsaka amin'ny fifidianana ho avy io ya zany ny salasala mafy nieritreritra laligny nangala ambony nangala ambany fa izy koa fa nieritreretiko tsara marigny raha nikoragniny razana jiaby regny vognony za hagnano za amin'ny fifidianana maro koa n'olo irotsaka amin'io e irotsaka fifidianana ke mba azovy eky mba olo hainao mivoaka marobe tsy hitako marigny aloha za amin'izy io tsy hain'olo fa fifidianana koa tsy nianiany fa mbola misy roa taogno e ke izy koa fa atao asa zegny raha ambariko anao za niany tsy hain'olo amin'ny fotoagna io za tsisy olo tsy mahay za tsy maintsy ataoko asa afantaran'olo jiaby za fahitako izy io ndraiky anao io andamy vola sy arena foana amin'ny raha tsy hamokatra ao fa izy ndraiky izy ataonao fa za ndraiky mety tsy ho dio namanao loatra amin'io e zegny izy tsy magnino zegny fa izy koa olo jiaby razagna nagnamia hafatra regny zegny tsisy dikany aminao olo be jiaby soja be ta Diego ta Tamatave ta Majunga ta Antananarivo nanolotro za regny tsisy dikany aminao aminaka regny olo manana ny lanjany aby regny tsy miteniteny fahatany ke izy koa zegny ediny hoe andeha andany volanaka fitiavan-tanyrazananaka zegny e tsy mampagnino koa zegny edy ny voalalany fa za le tsy agnano zay ny anignenako mandrakizay za efa nahazo hafatra efa nihiritra maso aveo tsy agnano anignenako mandrakizay e ke izy koa lany mo ny vola fitady anjara brikiko amin'ny fampandrosoagna ny pretandrazananaka zegny fangalako azy tao fa le koranako teo ny somary mafimafy matao le mafimafy le raha mba aizako tsara le favonosanao amin'le finiavana amin'le fifidianana ho avy io zay le tena antony ay test zegny regny ary izy koa test fantaro fa za vognony point final ahoana soiananao fa tonga nagnino ty mahetsa nanabavinao midorandreo ta zanaka nanabavinao valenao lasa nilefa anabavinao iny niditsy aminao mpitaly mihitsy boko olona ndoranazy jao fatima an'izay lahy reo mihitsy tena mialohan'ny trao tsy magnegize za fa tsy misy raha hita zegny tsy mety aminakara nataony jao e zagnahary za tsy teto fa za koa teto tsy maintsy matoko teo koa iny zanak'anabaviko dorana velogno zala basy hainao mihitsy toetsaina kanina toetsaina tsy mety tokony ialana firenena ty e toetsaina mipaka amin'ny tany misy fanjakana ange ty e nefa mbo misy olo malemonao fitsaram-boaka to fanatsarana zay izy nigadra nigadra tsy ela igny fa miboaka kolokolo izy eo fa tsy raha manjary amin'ny fitsaragna za tsy maintsy mamaly faty fa mivavy ny asany izy zany tsy maintsy ampahitako izy karakory ampahitako havany karakory iry firiny matiavagna zay tsy maintsy voneko fa vady tsy mety zany tsisy otoavina tsika zany ke ziny ma mbola tsara nisy fitsarana mihitsy atrano zao atsika ty karaha le olo voaozina reny mihitsy io tsy amintsika eto foana fa mandera Madagasikara mihitsy so dara izy le raha nataony zokintsika ndraiky le olo be tsika taloha reny zo amizay tsika taranaka mandimba iantefany raha jiaby io atsika amizay maspotaka mitony jabora amy raha io ndriky tena tsy fanina mihitsy olona ohatra reny nampidirindry taminah izaki zany
le polipoli ndrio faza mody mitapy eo kondry e efe sa koa raha mavoa to tsotsory ndry fotsiny ange izy zany ndry any ange nafatarako an'iny e zao no afoko potika amin'ny fianarako tapako ndiko any ny tena vendrany e lehilahy tsy fatapotsitra ireny nandeha anakinana fo vendrana zany no vavadry ravy natao ndry fitaovana fitetavam-bola tany a de aninona e anina koa nefany sakaiza manody ndry e aninona ay zany fanarahana reo tany vavivarotra ro tany fotsiny sakaiza manody ry zanako inona le taotanareo a inona zany na andany anao mandehany a enao koa vity miditra trano miditra arasa zany nananao fa miviry anao kana mafy be de ina zao sy ho azo tamin'ny olo iny toady indray izy ity no mitranga nanenenako mihitsy ry mama fanerasera tamin'iny olo iny ka ona tsy vanina nabana tena iny tsy misy tany fotsiny za ka fenoteinanao foana ny hatramin'izay fa ianao mbola sisika ihany aza mody manakendry koa ianao ry mama tondra vola reny fa le ry ianao nihinana anazy zao ianao mody mananatra ana eo ndry to zany ndray ty mitotezera ndry tsy afa miala am'izao ianao ry mama na manampiriska kolaka ihany zao potika amin'ny fianako ataovy rafikazona nitsy anaretsy reny sisa no ampandriny fianarana no taovy tsara de atiny ho in'olo iny e aiza tsony ampity zaza efa mipetraka ololanitra fa inona andro zala zay nity zazy ty maty zanako marina lozake zany mama 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 fa maniny ianao mama mety marina mihitsy korananao iny le hoe voaozina marina tsika malagasy azony nataony ray aman-drenitsika tampitondra taloha zany mbo any to maeritreritra anao tonga saina mihitsy an'ilay za io sady nalahelo mafana ilay ranga zany alohan'izy miala teo manitsinitsy anao zao satria vita rana tony vodinao ino koa mananao tiako tsy maintsy voneko anao niany maigny soloneny Nifamono karaha ty fa tsy lamina tsony tanàna ty madama tsy mahita vahaolana hafa tsy hifamono to ny olona calme aloha tsika calme azafady ambila rehetra poubelle sy vato rehetra ambila rehetra azafady calme izy io ne misy vahaolana na tsy mifamono e tsisy olana tsisy vahaolana aloha tsika koragna aloha tsika koragna misy antony na tonga raha karaha ty fa raha karaha ty tsy tongatonga ho azy ino ny antony na tonga fifamonoana karaha ty tena nisy antony marina mihitsy teto madama vadiny magnangy mihitsy aka namonjy any tanabava aoka fa vahaolana ne tadiavintsika e aoka misy raha zaveko aminareo fa hitako edy ty fa misy raha telo mifampiankiny azaveko aminareo fa tiandriesa tsara za misy kolikoly nandalo teto kolikoly teraka fahantragna teraka herisetra edy izy na tonga atsika tsy kifamono teolo tonga mipakatra hatragny amin'ny fitsaram-bahoaka basy hany mihitsy raha nitranga teto io boka mivalainy potika mangena tonga raha io e mbola valako koa fadinao namonjy any tanabavy anareo tsy ambelako moramora aza atao loloboka raha zegny atsika mitady vahaolana ho za akaiky ady misy raha koragniko aminareo
zao vaolagna hitako misy fikambanana na joro agnarany sauve Madagasikara atsika jiaby ivondrona agnatiny ao satria ao atsika no mianatra mifampitaiza mifagnanatra ary mahita vaolagna mahavelogna mety aminareo zegny ary zany aiza zay olona ato ahoana re zay tompoko alalina veza moa ny andrenareo trano ohatran'izao eto ka tsy manana trano ary re zay tompoko de mba ho aizy tsy azo andrenana trano tsy ara-dalàna ohatr'izao eto fa mifantatra aminareo zao a de miala eto miaraka amin'izao vavako miteny zao mazava agnam'izay mba miantra re tompoko ka raha mba roanareo eto ary zay de mba ho aizy aiza ary ny afantarako an'izany e mifantatra fotsiny zao de miala eto nareo zay ngambo mazava zay misy nanome kolokolo tandrera presy de niseho memenina eto hatramin'izay re olona reto eo tsisy nanala fo tsy navola fianandrenga aminareo fa mody mifazafasa eto magina koa anao raha ka ty fa tsisy idiranao zany e misy idirako zany raha presy a fa tsy raha ridolonge reny fiaina nataonao lasa renina trany amboalohany reny e manina provo am'izany anganao ilainao ve hoa le ranganapiditra anao ny asiny ane efa mitaka ny karaha manao oloany amin'ny kantony hay fangamonao mbola makany am'le rangainy any ka raha tsy nandeha tany avy anaka tafiditra iasa ohatr'izao ianao e sady tsy le rangainy akory napiditra na ny asa fa lainga fotsiny kay zany tsy te halalan'izany izy anaka volany ihany ny fatany araky ny efa mifanarahany nare koa ny tsy hitako zay amaiky anareo apiditra na amin'ny asa io e tsy mba nanontany hevitra akory de zao dir ararotin'ny olona fitiavako anao ny anaka natonga nananao andreny e tsy tantoko raha sanatria anao diso fanantenana teo de zao diran-doza aiza nahitantsika n'io vola be io aiza